صلاة ربي سلامي على نبي رحمة صلى الله عليه وسلم رحمني الله رب كفاني ده نبي وتجاه رحمني وبنز في أنوازها أقول لك كفاني صلى الله عليه وسلم رحمني مالي فمالي سواه من ربي وهداني بدا رحمني دون وعلما وفهما وجدي ومكاني كندي أجرنا كندا أقول إذي دقاني ملايب في زماني رحمني لطيف الغفار حمي وما كسجاني صلى الله عليه وسلم رحمني تواب توب وفؤاني لي فإني أراني Orang putu alamu ano, orang hati madrayo, orang cerna seni putane alamu ano, udah jumpa tu, orang ini orang, tetapi yang putina, sekolah puti, kota puti, sekolah tinggi. Kofautin ini, orang yang binasan, orang yang berdudani hewani, kokoran berbo, orang Allah wadani dari, kodi di sana wadi, orang ini sedai futama, itu berjuki Al-Quran ada. Menjokana endum, menjoga dijuki jibe, juki bekurus hadibe, pada Allahi, فاذكروني أذكركم fazkuruni azkurukum, wala takfuruni. Kodum Allah subhanahu wa ta'ala wi. Oi ben kadi sedai menjokani endum, wala mojab. واتقوا الفاتحة الأول صلاة الفاتحة الأول آية الكرسي الأول ولا أستغفر الله لا بتين بسم الله الرحمن الرحيم جوك بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن أوكسفت أنا نبي أنسيتو ويسوتني بأما أنسيتو لعلكم ترحمون بلا الله no yaafo yo e mbele Allah ina yaafo yo en o wi'ani o yaafi kede o wi'ani Allah wi'ani yaafima bela himo yaafo yo e o yaafo yo en si yimɓe jinna e malaika hawri o yiso yimɓe ɓe jinneji ɗi e malaikoji ɗi so de kawri o yaafo yo en ndeña o wawa ɗen yaafo yaade nde on ñalowma si qur'ana no jange so qur'ana ina jange yo deƴƴe yo deƴƴe ansitu ko ansitu ɗum addi ɓeeɗa ɓe jogaki jukkiji ko ɗum tagi ɓe jogaki jukkiji ɓe kadi jonne ko deƴƴira ɓen jon gokke ko deƴƴina ɗumen ko yerñina ɓe ɓe jokka inde Allah ɓe jokka inde Allah waɗi bisimillahi rahmani rahim o wimo waɗi bismillahi rahmani rahim laawol gooto laawol gohol baraji wuluure ko baraji wuluure e nogayi e nogayi e jeeɗiɗi woni bisimillahi rahmani rahim ko ɗum waɗi bismillahi rahmani rahim aduna fof naati aduna fof naati akara fof laakara fof naati allahumma salli ala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fatiha salatul fatiha o wi mbaɗen fatiha salatul fatiha
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذين آمنوا أنفقوا مرضكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لكن في دينك تبين الرسل من الكريم ويقسم من أفضل يؤمن بالله فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا السلام عليكم. عليكم السلام. أنا واقف. Foi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bala. Ojo no mbay mo fotte mo ya yeso. Hadiah, hadiah. Assalamu alaikum. Ceerno min mbaɗen hadiya sarif jaltinen hadiya sarifaɓe ko hatmu o watinte janggel sen jaltini hadiya sarifaɓe ha si haljitima on saaha laamu ngu jantoɗo e on saaha mbatnoɗen janngugol hatmu o Hadiah nelaɗo Allah abbo yaade Bravo Anil. Bravo. hey ya hadiah nelaɗo hadiah sirifo Ya ngade hidayah, sebuna amadijana, sebuna ngadan hidayah, sebuna dole orbe, sebuna ngadan hidayah. Weccu ɗon Alseyni. Weccu on. Woɓɓe bima gadda hidayah huɓɓi radio ngo oɗo watte no feewi ko ɗum waɗi radio ngo waɗana ɗo hana radio ngo adde doƴe ɗo jiñe nane ɗo ko na ɗo ko enen bingodi ɗo hay goto wodani ɗo ɗo goɗɗo wodani ɗo ko enen bingodi ɗo ba jaw Allah enen ba jaw Allah enen wada si wiya hana rewɓe tinta goɗa mi kono rewɓe tinta Yaata to. Capanɗe joyi ɗe gonɗo. Kadi yasiri. Le village de Mbane, en l'occurrence El Hadj Moussa Fatou Diao, vous remercie au fond de son cœur et il prie à ce que tous vos projets soient réalisés. Et pour ce faire, cette délégation elle est composée de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niamey, monsieur Soumaré, monsieur le maire de la commune de Niamey. Il faut rappeler que l'événement se poursuit ici, dans sa commune, la commune de Niamey, plus particulièrement dans le village de Mbane. Ensuite, le maire de Niamey, je l'ai sauté tout de suite, c'est Mamadou Lamine Boy. La délégation est composée de Lamine Boy. Ensuite, nous avons El Hadj Khalidou Sy, maire de la commune
de Médina Yoro Foulah. Il est accompagné avec une forte délégation, à savoir maire Koumba Ndiaye, président du groupement féminin du département de Médina Yoro Foulah, Maman Samba Baldé, adjoint au maire de la commune de Médina Yoro Foulah, Abdoulaye Baldé, responsable politique et conseiller dans le département de Médina Yoro Foulah, dans la commune de Médina Yoro Foulah, et monsieur le maire de la commune de Niamey est accompagné avec une forte délégation. Mod Boy, Babou Boy, El Haj, Ndiour Boy et tant d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on demande à ce que monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niamey vient ici au micro pour au moins donner. sëñ bi ñoo leen di nuyu di leen ziar di jàllale nuyoo maire bu Niamey Chérif Boy Mohamed Lamine Boy di nuyu aussi maire bu Médina Yoro Foulah Kalidou Sy di nuyu adjoint maire yi soxna Adja Koumba Ndiaye ak kilifa yi yëpp yi nga xam ñoo ànd ak ñoom ñii jógee Niamey ñii jógee Médina Yoro Foulah kàddu gi nag du sori sax ndax kàddu ziar la ndax at yi yëpp ñoo ngi doon ñëw di teewee di taxawee aussi gàmmu gi ndax bi yoon su ko defee Kanta Baldé bëggoon na ko teewee trop waaye xat-xat yi bëri mu daal di dem tukki bi muy tukki mu ni ma nag lu ma mënti def ndax xat-xat yi bëri na programme yi bëri na mais mu ni ma lu ma mënti def naa ñëw teewee gàmmu gi pour wax leen rek ni leen gàmmu gi amoon nañu solo trop ndax fii dëkku ziar la moo tax dañuy sawar a ñëw fii pour nangu ñaan ñëw fii pour saafante ak jullit yi fi nekk li tax nangu ñaan ñëpp xam nañ ni dëkk bu jeg surtout Sénégal bu ñu dëgmalee élection rek xel yu bëri dañuy xaw a jaxasoo donc dana baax à chaque fois ni ñuy ñaan pour jàmm ak salaam wàcc Sénégal ñëpp xam nañ tamit nawet bi mi ngi ñëw te nawet bi ñëw mag ñi daan nañ ko daan def di ñaan pour ndoxu jàmm ñëw wàcc parce que ndoxu jàmm mooy ndox bu barkeel nit ñi mën ci gis seen bopp mën ci liggéey ndax nguur gi am na ay yéene yu bëri benn bi campagne bi xëy na fan yu néew mu jeex ñu ubbi nag beneen campagne bi war a ñëw pour xëy na jamono ruuj jot na wax nit ñi ñuy ruuj ndax nawet koor gi aussi buñ si yàlla yóbboo xanaa du yàggati li des mooy nit ñi déglu bu matériel yi ñëwee intrant yi ñëw ñëpp ñi nga xam war leen si am daal ñu mën si am yokk ñaan rek ba buñ ko dugalee si suuf ndox bu barke wàcc nit ñi mën ci gis seen bopp ndax ni ma ko tàmmee di waxee rek suñu yéenee ak ñaan ndax nitu nguur la fi nekkal nguur du am noflaay tant que askan bi am ñu noflaay jafe-jafe bu askan am rek day ñëw wàccaat si nguur te su boobaa daanaka nguur xel mu dal moo tax comme ni ma ko waxee woon rek dañuy sawar a ñëw si gox yu mel nii ndax fii goxu ñaanukaay la pour ñaan jàmm ak salaam comme bu bëri wàcc fii ñëpp am jàmm am salaam foofu rek laa doon gàttale wax bi jërë ngeen jëf. merci monsieur le président. caggal ɓe calmini en salminago nguurungo to mawɗo le to ɗo le président Macky Sall ko on joɗɗiniɓe ɗam kañ noon préfet Kanta imminimo mbo ara tawede e dental he bon mboɗi ardi noon e maire Niamey Chérif Boy mboɗi ardi maire Yoro Foulah Kalidou Sy e adjoint Kalidou Sy e Koumba Ndiaye mo ganduɗa presque foof ɗiyannimo Chérif Boy ɗiɗi ardi e musidɗo muɗum kotiraɗo hono miñiraɗo ñoogu en on délégation ɓe gardi on maire fattaɓe ɗum ɗo mbo wi o en résumé kamɓe laamu hono ɗe dente kala ɓe nodda ma ɓe mbat sawar yaade hen ƴewnoyde duwa kala ko Sénégal winnoyi noon moye caggal ɓe juurima ɓe calmini ɓe ñaagui ɓe du'ane laamu ngu du'ane
ha deydire waɗa e nder Sénégal moyo ma taw eɗen gimmi he campagne eɗen natana he campagne wote kala ina ara ndungu ina ara rawgol wurgol gese en fof ɗum koko feɓɓodiri eɗen gandi noon Sénégal mo so yeehi ha wote ɓattima tan kakkiraji fof jahat to wote ɗo kono noon alhamdulillah jetten Allah no fewi Allah ina waɗi hen sutura moy ɓe gari ñaganede beele Allah waɗa deejre he leydi he okkaɓe wawde liggodade e musidɓe e julɓe fof he lesdi he président o duwane liggueɗo e puɗɗide beele Allah wawaɓe ɓe jottina ɗum moy kala duwane ndungu paaɗen ngu walla sana ɗum campagne mo paaɗen no par ce que ɓoyta wiiteni guertele e engrais ji ina gokkire ɗum ko campagne kala ɗum so yawri woteji ina gara e nder lebbi jeenayi ndungu ɗum fof hawtede ɓe duwane kawru kabɓe hono edede kal ko ɗum tan woni koɓe keɗɗi ɓe mbawa wasde wonde yero fula ɗum ɗo waɗa ɗo ɓe donka arde ko noon salminama ko en général somi yejitani way neɗɗo kanko jejita o ko ɗum mi heeɓi hen jaggude ko heewi so tawi mi yettaki noon jakoɗo eyi ko wonko fuurimi seeɗa tan eyyi joni noon maire ñaamen ɗin ɗo woda komo okki hen mbokki olof yi bisimilla d'accord bisimilla voilà mbokki julliɗi mbokki olof yi si gattal dégg nañ préfet lu mu wax fii xanaa jaaral foofu kon ko jaar naa si pulaar mu ne ñoom dañoo ñëw si tànk nguur gi si Macky Sall moo leen yëkkati ñu ñëw assisté fekkee mbir yi ñaan yi ñu ñaanal leen si kaw ba si suuf nawet mu ngi ñëw te tamit woote yaa ngi ñëw ay xat-xat tamit bëri na seen yéene si Sénégal lépp lu nga xam ne dañ koo sumboon si seen yéene dañoo bugga balaa yi yëpp ñu ñaanal leen ba yàlla motale si ko jam bu loolu wee nag ñu defale ñaan ndaxte élection bu jublee Sénégal xel yu bare dañuy foog ne nag dul noonu waaye nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax Sénégal depuis mu bindoo alhamdulilah coow mooy bari rek waaye élection bu ñëwee bu jàllee rek dañ koy féetale boor alhamdulilah ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax mu ne daal en général kaddu yi la waawoon yëngati bon préfet Kanta moo ko moo waroon teew waaye kooku dafa am fu mu def asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah assalamualeykum julɓe hawruɓe ɗo ɓe ngannduɗa ko julɓe département Kolda département Madina Yoro Fula région Kolda ɓe Guinée Bissau ɓe Gambie fof ɗiɗo ngandi ɗum noon min nani haala laamu ɗum e wonko ceerno Ousmane longirnomi han noon ko hoddiro Allah mettugo heɓi sabu ko denɗirawo makko hawri e ladial ko kanko woni darotoɗo toon fof bo wiyo so laamu ngu ari mi holla ɗumin yo ɓe jaafo ɗum mbo aran ni so tawi suurama 5 heures tan mbo ara tawrede golle ɗe so tawaka ɗo noon mi salminana ɗum julɓe arɓe ɓen arɓe ɓe fof min jii ɗumen ɓe jottini sila bangaji muɗum min jii tinnare muɗum maire min jii tinnare ma ko ɗum kam min mbottinoga ɗum tawa ko gaddunoɗa ko ɗum tawa ko ganda ɗum kam beltora noon ɗum noon gandon min jii golle mon min beltanima on préfet e sous préfet min nani konguɗi mon ɗi seerenɓe ɓe nani konguɗi mon ɗi seerenɓe ɓe e population o wonko kalfini min kalana on min mbulito e moɗon min ñaago ɓural e moɗon min ñaago kala ko tardi tamin min tarda min kalana on ɗum
ɗum noon jooɗoɗon moƴƴe mon yiɗi golle mon no mettima ceerno Ousmane wi no wiya on ɗomin on wulti piiji ɗi ngannduɗaa ko ɗin koye juuɗe mon ndewata no on mballu min mballe min keɓa aawde ndi yeeyede ɗum law min ɗaɓɓa min ɓoɓɓa no min mballen min jeeye engrais o law min keɓa no min bicciri e gawri amen ɗum jogii tardement moolanaɗo e leydi he ɗum noon emin ñaagi on onon laamu ngu ngandon koye yen onon wonɓe ɗo ɓe tawo miɗen jetti Allah jetti on miɗen duwano on miɗen weltani on sabu golle mon ɗeɗi moƴƴi wona to ɓeɗo ɓe wona to préfet wona to maire ji wona to douane wona to forêt wona to wawi wonde fof miɗen beltani on min ji ligge mon wona to gendarmerie wona to police ligge mon moƴƴi min jii ɗum min jetti Allah min jetti on miɗen du'ano on ɗo Allah okku on jam keɓon no mballuɗon minen mballo min ko mbawton min wallu ko heddi ko Allah wawta min wallu ko min ñaago seeren ɓe mballa minen miɗen ñaagi noon seeren ɓe ɓen du'ano on onon tinɓe minen ɓe ɓen nde jawaki minen ɓe ngari jottani minen ɗo ya on ngandu ho ceerno Ousmane ko he geɗal manngal e seeren ɓe he kala nootiiɗo noddaandu mum a anndat ho a nootiima ɗum noon min jetti Allah min jaari on miɗen jaara on miɗen nganndina on ko wonɗo ko ko enen ndenndi ɗum ko suuɗii e ko teeñi hinnaaɗo mo innaaki kala garɗo ɗo mi yii ɗum mi yii golle mum mi du'aniima ɗum mi ñaagiima Allah yo Allah wallu ɗum e si ɗum yawtii tan raɓɓinde haala ka wota no juuɗi sous-préfet maa ngi lay nuyu yow ak sa délégation yi ñu ngay àndal am na loo xam ne doléance boo xam ne Ceerno Ousmane Balde moo ma ko dënk doomi nijaayam moo gaañu moo tax téewu fi mu ne woon pour jullee la alañ sala bu ñu ko doobee rek dana ñëw mu fekk ñu fi balaa ñu fekk fi ñu fa ma wax leen jërëjëf dégg naa sa kaddu gu rafet bi ngeen sànni ñun ñu ngi lay yónni ci nguur gi am na loo xam ne day cat boo ko dimbalee rek dimbalee nga ko jàpp mooy ñetti yëf mooy mbéy mi wér-gu-yaram ak njàng mi ngir yàlla nañ ñu dimbalee ci ñetti ñi Ceerno Ousmane mu ne ñetti ñi soxal na si waa Sénégal nañ ñu dimbalee ñu am jiw ñu jaay ko teel ñu dimbalee ko ñu am engrais ñu jaay ko teel bu loolu weesoo bañu ñu ñaameen déedéet dafa sori dañoo bëgg a ñu am dépôt fii engrais boo jëlee fii demee fii fale c'est foofu engrais ci taw balaa ngay xag si fii dana lor wax naa maire wax naa Ndiogou waaye nag il faut que yéen su ngeen fi ñëwee Ceerno Ousmane ñu ne ñu tawat leen ci lii dañ koy ñaan du caage ne mënuñoo dem ci ñaameen bañuñ ci ñaameen dara ñaameen suñu ñaameen la waaye nag dañoo bëgg ñu defal ñu fi dépôt njaay engrais ni ñuy jaayee gerte gi ñu defal ñu fii balaa nawet bi ñëw loolu la Ceerno Ousmane wax mu ne woon daal ñu ngi leen sant di leen gërëm yéen chef de service fii nekk ci Yoro Fula fii yéen ñëpp ñaanal naa leen te gis na leen yéen ngi góorgóorlu def ngeen lu baax ah dafa ñaan yàlla rek yàlla na yàlla yokku leen yokku mbooleem jullit ku nekk maire yàlla na yàlla yokk la ku nekk sous-préfet wala préfet wala chef de service bu mu nante na bu nekkee conseil bu na lépp luy yëngu daal ci jàmm yàlla nga am jàmm nga am yokkute képp ku fi ñëw yàlla na soxlam
faju am na loo xam ne dañ koy def dëgg ci wolof yi ñu koy wax képp ku fi ñëw soxlam faju na ñu foog ne loolu caaxaan la du caaxaan de loolu yéene la yàlla na yéene bi nekk dëgg kii sirifu almaami la kii seti sirifu almaami doomu sirifu aliw la ki fi ñëw Bangeer ñun ñëpp xam nañ Bangeer ñooñu ñoo ñëw fii di ñu nekkal fii bég set di ñu ñaanal loolu nag képp ku mën a ñëw fii yaakaar naa ci yàlla soxlam faju na ñaan naa yàlla nag fekkee feebar moo ko sonaloon yàlla na feebar bi dëñ soxla bu mu indi fii soxla boo xam ne jàmm la ci moom jàmm la ci ñeneen yàlla na yàlla faj ko loolu lañ amoon li ñu leen wax ngeen baaxal ñu xakk na allahumma rabbi salli ala muhammad moƴƴi bisimilla ma taw woni délégation jettiɗo ɗo Bassirou Bari ina ari ɗo e adjoint maire ñaami joni ɓe jettiɗo moƴƴi Bassirou Bari yeddono léegi ni ak adjoint maire mo ñaamen Ayubou Wara ñoom ñoo yegsi fee léegi ni waaw peut-être ngal moto joni en kuccitat he khatumo so gasi noon on ɗon mbaɗen duwa noon mbawen accude préfet e maire ji en waaw so tawi noon ɓe kiirat kala bisimilla moƴƴi joni ma taw Sirif Dinguiraye ina ɗo enen fof eɗen gandu mo ñun ñëpp xam nañ Sirif Dinguiraye mu ngi fii toog bon beneen Sirif jógee Ziguinchor papam moo doon moo sanc gàmmu bi parce que je pense que ren mooy ñetti fukki at ak juróom-benn 36 ans gàmmu bi doon waaye papa kii moo sosoon gàmmu bi ñu bari xam na ko mais am na ñu ko xamul parce que ɗum fof woɓɓe ine ngati woɓɓe ngannda haade yaada noon yawol wone teddungal men ceerno Alseyni Sary Nonka waxtabi muydi so papa de servita imam ñoren muydi ak délégation ak Amadou Faye bu ngeen di dégg si rajo Général Fam ak ñu bari ñu jógee Kolda ak jigéen ñu jógee Morna jógee Pata am nañu def si biir dañoo sonn wala waa tëdd nga ñu ñëpp képp ku si limu rek ngeen jéggal ngeen xam ne kii bi moo ko bu ngeen tamit mu ngi fi jarga bu Ndioré yaakaar naa je pense que bu ma limee imam Ndioré ak jarga bi rek jeex na bismillah joni en kuccita e khatumo ndorna noon fa ari tigi tigi de ɓa bimuli alhamdulillah ndarnaari ndarna ñawna bogaha baha baha ndorna men jii golle men gis nañ sen liggéey yo Allah lontin yo Allah lontin Moussa Boura yo Allah reene mbeɗen du'onoma kabin Daka Moussa Boura hay sen calmodiran tan mbeɗen du'o min jii golle e Daka eyyi min kaari an noon pour ina ɗo eyyi kañe min calmini fof da alhamdulillah aydara bisimilla haɓat hokkudede ko janggaɓe ujunnaje jeego mi ñaagi julɓe ɓe duwaw kadi won koɓe goodi ɗanniɗo en ñaagui Allah noon nde Allah newnanta on gonɗo toon o kayti e dendagal ɓeɓe wondi toon ɓe fof ujunnaje jeego ɓayri kadi mon no jangguede annide maire o haalta maire o haala maire ñamen yañi maire ñamen o Sérif Diop ñaaguimo weddo hen kongo tino ko goto ay maire monsieur le maire yo ar wiya won a tottama kala hen hayso ko minute goto bisimilla alko wona minute goto tottumo micro haalde yo ko a heewade Sérifaji o yo ko ma kaala ko heewi min calmini on min calmini kala ko ari ɗo
calmina Chérif e délégation mbo arde o salmina en calmina kadi Chérif dinjira en salmina halifaɓe gonɓe ɗo ɗa en yimmi tan no wayi ni ko en juumoɓe eɗen calmina monsieur le maire de Médina Yoro Fula e délégation mawɗo bo ardi o eɗen jaramo par ce que kanko yimini en ɗo bon seeɗa eɗen jara le sous-préfet haala ka tawda no wirani sous-préfet ko ni haala ka e hono weetede sa ina yeehe ko ɗakkude duwaw duwaw o no fof kono leydi ndi yeejira eyyi leydi noon si tawi hono ɗi duwaji ɗi waɗe yimɓeɓe kulatde kono hewani yakkade wona wadde gibi Sénégal kono en jii ko taari en ko en jii leyɗe golle ɗe fof noniri kono ene Sénégal tawa ha hande alhamdulillah eɗen jara ceernaɓe ɓe eɗen jettaɓe par ce que duwaji mabɓe ɗin jaabo hunde yimɓe kulata wiya ara ɗo kam yakkoɗo kono inchallah so ɓe mbatti hen kurule mabɓe rek ɓe mbatti hen duwaji mabɓe rek en jiyat ko jaam tan yawtirta ko jaam tan kadi wonoyta hen ɗum noon hono denteɗe hono so waɗi hono ɓe sérifaɓe gari ɗo arde juuro vraiment tawat kadi ina moƴƴi nanama ko Pate Diaw haali ko doléanteji ɓe ñaguiɗe mi hani sous-préfet mbimoni doléanteji anani awdini yewtere law engrais o tottide surtout mbanɗo waɗe point officiel o namdimama non seulement no jogui magasin mbiwo mi sikki mi yiiɗa magasin mi anda awdi guerte ɗe noon mi yaani ɗe gonɗo ɗo mi anda ko ɗe naɓana ko hono guerte ɗe gonɗe so wala d' accord ɗum o tawi mo lamɗo ɗum mi yiɗa ko ɗon après mi lamɗo ɗo so ɗe guerte ɗe yahi walla ɗe jahani eyyi o si Allah jaaɓi par ce que ɗum ɗo kadi koye mbawka maɓɓe kamɓe ɗum kamɓe wawi widude e yaha ko yahata ɗo par ce que minen somi kadi wiyede kon ko politicien ji goni ko yimɓe makko ni mbawi ɓeyɗa ɓanami ɗumen kono sous-préfet so winni tawi ko ɓuri wonde ɗo ko o windi ɗum tan inchallah mani mi hannimo ɗon watte tan vraiment hikka officiel o kam bona ko taƴi mbiɗo waɗa ziyara seynam Chérif almani no bete noon waɗa salminama no bete de welti no bete eyyi ko heddi ko fof ko jahade yimɓeɓe duwana yo yimɓeɓe no yiri ndungu moƴƴo Allah hokki an noon ndungu waɗaɗo parke ko ɗum dal ko jonnoon somi haala hen mi fotani haali tawde sous-préfet haali kono somi yirma tan mami haal hen seeɗa on jarama no bete mi weltima eyyi moƴƴi men moƴƴi Allah on barwa en Fatiha salatu Fatiha andi oɗen fi Fatiha salatul Fatiha fi kadmo haajuji ɗin fof e kala haaji ko neɗɗo jogino no ɗaɓɓu ko waɗi ɗo feeñuɗi e suuɗiɗi fof feeñɗi e cuuɗiɗi fof toroɗe yo Allah humto haajuji ɗin toroɗen yo Allah humto haajuji ɗi fof kala nawnuɗo Allah sellinamo nawnuɗo yo Allah sellin ɗum celluɗo Allah ɓeydana ɗum kala celluɗo yo Allah ɓeydan ɗum cellal ngal mo ala Allah okkoramo kala mo ala yo Allah okkormo heɓuɗo kadi Allah ɓeydanamo kala keɓɗo kadi yo Allah ɓeydanmo yimɓe mo woni ka leyɗe kadi faalaɓe kaydi Allah okkoraɓe kaydi kala mo neɗɗo mo woni to leyɗe yo Allah okkorɓe kayitaji kala heɓuɗo kaydi kadi yo Allah okkormo golle kala heɓuɗo golle kadi yo Allah okkormo moƴƴere mo ruttora ka galle mawɓe makko e jaam Fatiha salatu Fatiha أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا أستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذا سألك عبادي فإني قريب مجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فيستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم ذاكر في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونكم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم وبالله ما علم وزينة ما علم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم وملء ما علم وزينة ما علم سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من السائدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتزود أن ما كان في تلاوة من السهو أو نسيان أو تعريف كلمة عن مولئها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما نزلته أو ريب أو شك أو تأجيله عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيك اللسان أو وقوف بخير وقف أدقام بخير مدقم أو ظهار بخير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إخلاف بخير مكان فاكتب منا على التمام وعلى الكمال والمعذب من كل الإلهام اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارجونا فردا من غاره موديا حقه مع الآلاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير سدام ولا مان ولا تختم لنا بالسر والسقوات والدلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا النوم القفلة والقسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أقل الجدال وبين وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمل كتابنا ويسر حسابنا وساقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وآتينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا بفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وأرفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبس
بأسنا بقلة القرآن وعافنا بكل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأرحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كريما وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيا وعلى الصراط نورا بين الجنة نتيجا بيننا وبين النار سترا وحجابا بيننا وبين الناس سترا وحجابا فإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين فإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين فإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم اللهم اهدنا بهدية القرآن وآتنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بصفات القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفوة وبكل سمن سنة اللهم ارزقنا بالذي في ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكما وبالكاء كلانا وبالدال دوا وبالزال زكاة وبالراء رامة وبالزاي زلفة وبالسين سنة وبالسين صفا وبالساد صدقا وباللاد ليا وبالتاء تارا وبالزاي زفرا وبالعين علما وبالكين كنا وبالفاء فرا وبالعاف قربة وبالكاف كفاية وباللم لطفا وبالميم موئزة وبالنون نورا وبالواو سلة وبالهاء هدية وباللم للف لقا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب من قرانا ونور ما تلانا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى روح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وصديقائنا وأعزائنا وصادقنا خاصة وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من حرمة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا ملك الأرض وعلى جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين صلوات الله سلام عليهم أجمعين آمين يا رب العالمين حرمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي والحسن والحسين بالبصري العباسي وويس الكلني وكل هبان ومعروف كل جدي وصاد بن زيد وابو بصر القولاني وعلي بن قيسم وإبراهيم ابن أدهم حرمة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرسلنا أنت خير الرازقين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب لا تذرني فردا 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 وأنت خير الوارثين الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره ومقدار العظيم لا تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير فتغلق بأبواب السر والتيسير فتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة صلاة الفاتحة Bana